Inaproba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. reng 21 priority legislative measures kay batning meeting ning Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA kakanapon. Agpangkang Palace Press Officer Attorney Claire Castro, target ning Presidente na mipasarla reng nasabing panukalang batas bayo mapupus ing Hunyo. Kabilang keti ing anti-political dynasty bill sinertifya urgent. Dinikdikya naman ing travel tax abolition bill alayong maging mayan ing gagasusan dareng traveler sa Pilipino ampong turista at makasawop king pamagpasikan ning turismo king bansa. Kaya be mo naman kareng priority bill reng expanded anti-online sexual abuse o exploitation of children at anti-child sexual abuse or exploitation materials Act of 2026 ang magpasikan king proteksyon dareng anak laban king online abuse. Tutulak yamo naman ing panukalang fake news at digital disinformation bill bang labanan ing pamangalat ning maling impormasyon at aliwa pang online crimes. Makanyan mo naman ing pamagdapat king BARMM elections. Kabilang pa kareng 21 na panukala ing Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Kadena Act, Independent People's Commission Act at Party List System Reform Act. Kumpiyansa ing presidente na ustong meging batas lareti mika positibong epekto king pamanggobyerno, transparency at pangkabilugan na panyulong ning bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking balen, susuyo.